يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba', segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, atas karunia nikmat iman Islam, bil khusus nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Semoga dan nikmat sehat ini kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan beliau dan para sahabatnya. Semoga kita kelak bisa dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati selaku pemateri Ustadz Zaki Mubarak LC, dan yang kami hormati juga teman-teman perjuangan yang insya Allah istiqomah terus untuk belajar matan tajwidul huruf. Semoga menambah keilmuan kita insya Allah. Tidak memperpanjang kata, kita serahkan langsung kepada Ustadz Zaki Mubarak LC. Waktu dan tempat kami persilahkan Ustadz. Ya, kita selesaikan azan dulu ya. Asar. Baik. Baik. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kawan-kawan sekalian, di dalam ilmu tajwid itu
ada praktek dan ada juga an-nazari, tatbiqi wan nazari. Kita tidak bisa mengatakan nazari lebih penting daripada tatbiqi ataupun sebaliknya. Dua-duanya adalah dua sayap yang harus berjalan dengan beriringan sehingga stabil ataupun seimbang. Baik, hari ini masuk ke dalam tatbiqi ataupun praktek langsung yang kita insyaallah kita mulai dari Fatihatul Kitab, membaca Al-Fatihah. Kawan-kawan baca Al-Fatihah, nanti saya melihat bagaimana apa yang perlu dikoreksi dan kawan-kawan yang lain memperhatikan sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang sama di dalam pengucapan makharijul huruf, ya. Ya. Siapa duluan? Padahal siapa duluan nih? Fadol Ustaz Abdul Razak. Siap. Langsung saya, kita mulai gimana nih, Ustaz? Padahal Ustaz. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nampakkan dulu. A'udzu billahi syai. Rahang bawah ni tarik. Syai. Kayak bilang ai. Syai. Syai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nirra. Nampakkan kasrah ni dulu secara sempurna, baru masukkan ke ra. A'udzu billahi minasy syaithanir ra. Nirra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aywa, gitu ya, jangan diubah lagi ya. Ianya jangan dipentalkan. Syai. Nirra, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hi-nya jangan tamtid. Jangan dikembangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hirrah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kasrah. Alhamdulillahi rabbi bil. Ya. Bil. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dia. Dia dapat catatan. Bil. Bil, ya, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Begitu juga dengan ma. Ar-Rahmani. Mani. Sekali tekan saja. Mani. Ar-Rahmani. Enggak. Itu 3 harakat. 2. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim.
Aywa. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana ka dengan ya mesti seimbang. Iyyaka. Iya, jangan iyyaka. Ka, buka. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Yaka. Jangan yaka. Yaka. Harus seimbang. Kenapa? Karena dia maftuh dua-duanya kan? Seimbang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aywa. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Ihdinas. Nampakkan dulu sofirnya baru lepaskan kasrah. Ihdinas sirat. Ihdinas sirat. Ihdinas sirat. Ihdinas sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Kasrah dal. Ihdinas sirat. Ihdi. Sama kayak dil sama tuh. Itu yang kita jaga. Ihdinas siratal mustaqim. Coba bilang ini ya. Ihdinas siratal Ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim Coba nengok nih ha. Wah, amin. Amin. Nah, baiknya nanti kalau lagi tahsin hadirkan pensil satu. Hadirkan pensil satu di Quran tuh ditandai. Ya, ini salah di sini, salah sini. Salah. Nah, kami gitu sama guru. Sini. Ini Ustaz. Ya. Nah, tandai itu. Dal, di, qol, ya. Apa lagi tadi? Bil, Rahman. Nah, Iyyaka. Iyyaka. Harus adil bagaimana? Siratal. Iyyaka. Udah. Ah, itu cari sendiri tuh. Yang lain, Yuk. Siapa lagi? Adol ada lagi? Goyang, yuk. Sedikit. Grogi juga nih. Sedikit dulu Satmit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan dimoncongkan, Ustaz.
Po. Kayak ta coba. Ta. Ta. Buka ta. Ta. Po. Po. A'udzu billahi minasy syaitan. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ji, tipiskan lagi. Ji, jangan berangin. Ji, ji. Ji. Oke. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masih berangin ya? Oh, pas. Bisa tuh, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kasrah ha dengan kasrah nun. Bismillahi. Kan hi baru masuk ke roh. Nirro. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Seperti itu? diputuskan. Oh, jangan diputuskan. Nirro. Jangan nir. Oh, itu ada nir. tak. Nanti pas kita di sinilah. Pas kita belajar seperti ini, kita lihat di kitab ada tertulis itu. Enak pentingnya nih, bukan mau kita uji-uji enggak. Ini pentingnya kita mengambil manhajiyah untuk diri dan bisa kita ajarkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan enggak Nirrahim. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Aywa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan dipantulkan. Oke. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi masuknya tuh halus. Nirro. Ar-Rahmanir-Rahim. A-nya turunkan lagi Ustaz Diki. Ar-Rah. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Aywa. Maliki yaumiddin. 2 harakat. Maliki. Maliki yaumiddin. Jangan sampai sedikit pun masuk imalah itu. Maliki yaumiddin. Itu sama semuanya kasrahnya. Maliki yaumiddin. Enggak, kita bilang di. Ini kemungkinan kasrah mesti dijaga. Maliki yaumiddin. Lanjut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Turunkan lagi itunya tuh. Iyyaka na'budu. Du. Ya, du. Baik. Du. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa itu jangan ditahan tapi diangkat. Wa iya. Iyyaka na'budu wa iya diangkat.
Jangan wa iya. Hah? Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siap itu jangan jangan berdayu di mad tabi'i. Berdayu di Baik, mad Ustaz. tabi'i itu Baik. panjang jadinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Nanti di mad arif disukun berdayu dari situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aywa. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi. Kan kasrah tuh? Ihdi. Ihdinas siratal mustaqim. Si. Nampakkan sofir baru turunkan. Si. Nah, tapi jangan enggak si. Ihdinas si. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim. Him. Jangan him. Oke. Hi. Him. Diulang lagi, Ustaz. Ulang lagi, harus rapi betul lah. Tadi sampai mana ya? Saya Siratal lupa ini. ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Aywa. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah bagus tuh, cuman di ro tebalkan sedikit lagi. Ro tebal ya tipis ya kan? Ghairil ma tipis lagi. Ro-nya tebal lagi. Ghairil Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wala buka wala. Jangan masuk di ujung lam, nanti tebal lamnya. Wala. Ini prakteknya. Wala, jadi tetap harfan, tetap huruf. Walau. Ghairil maghdubi 'alaihim benar ya? Waladdallin. Ayo, kalau betul enggak saya salahkan. Jadi ragu sendiri. Ayo. Saya perbaiki ini uhibbuka. Mahabbah. Bukan menyalah-nyalahkan. Nah, udah baca Quran aja alhamdulillah. Baca salahkan orang betul. Alhamdulillah. Syukron Ustaz Zaki, jazakallah khairan. Ya, hati-hati di kasrah ya. Baik. Kasrah di apa namanya? Fathahnya diadilkan. Dapat ya? Ya. Dapat. Jazakallah khairan Ustaz Zaki. Fadol. Ustaz Abdul Muhid. Assalamualaikum Ustaz Zaki. Waalaikumsalam. Ya Allah. Kifal hal? Coba Ustaz Zaki. Coba. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Istifal di dia itu turunkan lagi. Syai. 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 Kayak bilang ai. Turunkan orang bawah nih. Ai. Syai. Ai. 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 Syai. 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 Syaiqo. Syaiqo. Ayo. Syaiqo. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ji-nya tipiskan lagi, kasrah. Ji tarik belakang. Ji. Jim. الشيطان الرجيم. جيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Coba tengok ya. Nirloh. Ni. Latihannya gini. Ni, ro, ni, ro. Ulang ya. Supaya kasrahnya di sini. Jangan nirlo. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. Ya. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. وإياك نستعين. وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. Kan وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. Tipiskan lamnya. Al. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Waladhdallin. Hati-hati ya, hati-hati dengan lam yang tipis setelah dha, ya dha. Ya, nun yang tipis setelahnya huruf ra tebal. Nirra. Jadi ya, dah. Lanjut. Fadol, Ustazah kalau mau boleh. Para Ustazah. Insyaallah siap, Ustaz. Siapa? Oh, Ustaz Sodik. Fadol, Ustaz.
Ya, Ustaz Sadiq. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nampakkan dulu lafaznya. Minasyai. من الشيطان الرجيم جيم Turunkan lagi ke bawah dengan khaysum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jangan dibuka, tarik ke belakang. Syai. Jangan syai enggak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Harus halus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aywa. Yalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lamnya nampakkan, dunya turunkan. Nampakkan apa bainiyahnya? Alhamdu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tahqiq ha. Alhamdulillahi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Turun lagi, hendak masuk ke hidung tu. Lagi pilek, Ustaz. Lagi pilek. Enggak. Dia memang arahnya kalau ke bawah, enggak masuk dia lagi pilek. Tetap enggak masuk ke hidung. Arahnya Ustaz turunkan. Tahu saya tu. Turunkan ke bawah. Keren alasannya nih. Enggak ada dengar alasan saya. Turunkan caranya, turunkan. Enggak masuk. Ar-Rahmanir Rahim. Enggak masuk kan? Enggak masuk kan? Itulah namanya taslim. Dibilang arahkan turun. Jangan macam-macam. Terus. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Kasrahnya. Maliki. Maliki Yaumiddin. Aywa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Turunkan ke bawah. Tekanan suaranya. Coba. Gitu dia. Jangan sampai ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu enggak masuk itu kan? Enggak masuk itu. Enggak masuk, tahu saya. Terus. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal. 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 Ihdinas siratal.
Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Qim. Qim. Ah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aywa, amin. Jadi Alhamdulillah. Ustaz Sadiq, ya. Ustaz Sadiq suaranya diarahkan ke bawah. Coba bilang. Coba rasakan. I, ti. Qi. Nah, qi yang pertama dia memang tebal, tapi setelah itu huruf mad itu tipis dia. Qim. Itu buat apa Ustaz? Itu untuk setiap akhir seperti mad aili sukun itu ya Ustaz ya? Enggak setiap huruf. Setiap huruf yang ada madnya. Oh. Kecuali alif. Ya kan? Bo. Tapi kalau si, enggak si. Iya, siap Ustaz. Apa-nya? Siap Ustaz. Jazakallah Ustaz. Baik. Jangan ragu, jangan goyang-goyang. Bismillah. Padol. Ustaz Yanis. Nah, Ustaz. Padol Ustaz. Bismillah. Baik. Ana Ustaz, sebenarnya tadi mau alasan kan sakit gigi kan. Tapi memang benar sakit gigi. Cuma habis Ana lihat Ustaz Sadiq nggak jadi alasannya. Insyaallah Ustaz. Syifa bil Quran. Insyaallah. Ini sudah berangsur sembuh alhamdulillah dengan niat mau baca kan, mau talaki dengan antum. Insyaallah. Baik, kita mulai Ustaz ya. Tolong dikoreksi Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aywa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama tadi. Tahqiqul hamzah. Yang lain udah oke ya? Alhamdulillah. La, buka sikit lagi. Sikit. La. Jadi infitahnya itu udah makbul. Tapi mau kita mumtazkan? La. Sikit aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kasrah. Min. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Aywa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sikit aja, sikit. Mau.
Maghbu. Maghbu. Sikit aja tuh, sikit dinaikkan lagi. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini ya biar sempurna ya. Walau sama tafashi di sini. Sya ha walau الضالين. ayo fatahallahu alaikum. Amin. 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 Itu bagus tuh. Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz. Iya. Dol. Bagus bacaannya bagus. Alhamdulillah. Lagi. Benar? Lanjut. Ustaz Heri, padahal Ustaz. Mik di bukan Ustaz oh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dimoncongkan mulutnya saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Turunkan A, naikkan Ra. Ar-Rahmanir-Rahim. Nirra. Ni kasrah kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Moncongkan Ustaz. Maliki ya. Maliki yaumiddin. Gini. Ya. Yau. Habiskan lagi. Yau. Yau. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bu-nya 2 harakat Ustaz ya. Ghairil, Ra-nya tebalkan lagi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan moncong. Di hafat lisan di pinggir sini ah. Walau jangan walau waladdallin. Nanti latihan enggak apa-apa. Nanti latihan. Baik, khair. Insyaallah. Subhanallah. Betul? Ustazah? Para ustazah boleh?
On mic aja, Ustazah, boleh on mic aja. Bisa lewat mic aja, mic aja. Nggak usah on kamera, nggak apa-apa. Mic aja boleh. Odol. Mana ini? Ustazah Haura boleh? Odol, Ustazah. Nah, suara aja. Suara aja. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ditarik rahang bawahnya lagi. Syanya udah betul tuh. Ianya. Saya bahas ianya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aywa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, buka dulu baru masukkan ain. Iyyaka na. Turun ke belakang, ke bawah. Nah. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tipiskan lagi dunya tuh. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wah. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan mubalaghah di qaf. Mustaqim. Dengan Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah. Nah, yang saya koreksi tadi itu salah, lahnul khafi, bukan lahnul jali. Tazyin, pembagusan saja. Alhamdulillah. Nah, secara mudah. Baik. Baik Ustaz, syukron. Afwan. Fadol, Ya. ada lagi? Siapa ini? Ustazah yang lain, Fadol? Ustazah Risma? Fadol. Mic aja, on mic. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya kurangin sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Him. Dengan him. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Coba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wanya jangan masuk jangan dibesarkan. Wala. Kan wala. Di situ setelah lam baru masuk ke dot. Walau. Jangan waladdallin. Aywa, fatahallahu alaik ya. Alhamdulillah. Khair. Jazakillah, Ustaz. Jazakallah. Iya, Ustaz. Jazakallah, Ustaz. Ayo. Yang punya HP. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rahang bawah ini tarik lagi ke bawah belakang. Syai.
Selesaikan dia, baru masukkan yang lain. Syaito, syaito, syaito. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aywa, aywa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa bukan wa setelah hamzah, setelah kasrah hamzah baru angkat iya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aywa, Kayak gitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Khair. Bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi? Ustazah Afi. Ada lagi, Fadol? Ya masih ini Ustaz. Oh, Beda orang. ya. Anasat. Yuk. Ini Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jim. Jangan masuk ke hidung. Jim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi beda. Harus adil. Kapan kita membanting? Ketika dia bertasydid. Quwwah. Itu ya, tapi enggak. Ghairil maghdubi alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Fadol, ada yang lain? Alhamdulillah. Ada lagi, Ustaz. Oh ya, Fadol. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Keluar nafas. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Hati-hati ya. Dinafsi. Baik, syukran Ustaz. Fadol, Ustazah Haliza. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Taruh dulu sini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu aja. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syirata Ihdinas siratal Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin. Ujungnya dinaikkan sedikit. Waladdallin. Alhamdulillah. Bagus. Syukran. Ada lagi? Fadol, Ustazah Zakira, Umu Zakira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dunya tipiskan lagi tadi. Alhamdu. Sikit aja. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka. Ka. Aywa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Alhamdulillah.
Jadi hati-hati Syukran, dengan Ustaz. kah tadi ya. Afwan. Alhamdulillah. Sama. Alhamdulillah. Ustaz, salam buat Sri. Siap saja. Kirim salam. Kirim salam. Sudah Mana sampai ini? dengan. Dari siapa tadi itu? Alhamdulillah cukup, Ustaz. Udah semua, alhamdulillah. Udah ya? Alhamdulillah. Udah semua, alhamdulillah, Ustaz. Khair, insyaallah, alhamdulillah. Udah semua ya? Baik. Insyaallah nanti kita lanjut seperti ini. Ada satu hari yang kita memang kita praktek, dan prakteknya bukan patokannya berapa ayat yang kita baca, tapi bagaimana ayat yang kita baca. Itu yang pertama sekali. Nanti baru kamiyah itu setelah kaifiyah. Nah, itu manhajiyah kita. Kaifiyah duluan daripada kamiyah. Kaifiyah itu bagaimana bagusnya, kamiyah itu bagaimana banyaknya kita baca. Dua-duanya bagus, tapi didahulukan kaifiyah baru kamiyah, insyaallah. Ya. Kawan-kawan udah bagus semua bacaannya. Yang belum tadi tolong dikoreksi sedikit-sedikit saja itu. Ya, yang penting jangan malu-malu, jangan. Dan di sini kita saling yatadarasuna bainahum. Saling belajar, saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Nah, baik. Yang ikhwan bisa belajar sama Ustaz Yanis nanti latihan-latihan ya. Abdul Razak ya, yang lain-lain. Ya. Ya, Ustaz. Boleh, Ustaz, kita tutup dan doa kafaratul majlis, Ustaz. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka. Mohon maaf ya kalau silap-silap, yang benar datangnya dari Allah. Ya, Jazakumullah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Ustaz Zaki, syukron.